وبعدين شوت كب جا کے 80% نرسنگ و ضرور مات انچو زال کے نرسنگ کن کس کو تنو کا مردین مقابلہ اور مردم نرس بودتو کم بل ای شعبہ واقعی بچے جان انسان صحت امپورٹنٹ ہیں آئیے اہمیت و ارزش تک کس فراموش نہ کم این امگا کریز وجہ اچھی بودتو کا این امگا جانین گشتے آئیے خدمات بودتو کنا مردین مقابلہ کا کمپیوٹر اسٹڈی بکنے تو ای بابت ہمارا سر پہ دے تو زبردست سوال ہے. میں تھوڑا گپی کچھ وومین اینڈ میڈیکل ٹھیک ہے نا یا گرلز اینڈ میڈیکل پرچے یک تو میڈیکل بعض ٹف فیلڈ ہے ٹھیک ہے نا آئیے اسٹڈیم ٹف ہے آئیے جابم ٹف ہے اور ماں طرح گپے کچھ کہ کمپیئر ٹو میل ماں کے فلان ماں تجزیہ کرنے گا اما فیمیل کیسے زیادہ ٹف ہے ٹھیک ہے اما کچھ کہ میل ٹف ہے لیکن فیمیل زیادہ ٹف ہے پرچے کہ ایک کیسے میڈیکل ایجوکیشن یک تو ایسے کہ آدھا کیسے وطارہ سیف سمجھی کہ آدھا انوائرمنٹ کیسے سیف ہے آئیے واسطہ کار کرک سیف ہے آئیے واسطہ ٹریٹ کرک سیف ہے آئیے واسطہ اسپتال تو کا کیسے سیفٹی استے بنسبت کیسے دیگر فیلڈ ہے. میں نے یاد ہے اما ٹائم کما اسٹوڈنٹ بوتا یہ 88 89 ہے آ ٹائم کیسے ہر میڈیکل کالج تو کا یک فیمیل سیٹ ریزرو بوتا ٹھیک ہے نا انو ریشو کیسے بالکل الٹ بوتا انو کیسے تقریباً تئی کیسے کمپٹیشن ہے تو کا 70-80% کیسے فیمیل ہے تقریباً 20% یا 30% تئی کیسے میل اسٹوڈنٹ کا ہے یک منہ یہ معلوم ہے اما ٹھیما کیسے فیمیل واسطہ الگ میڈیکل کالج جو بوتا فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور تو کا کہ ایک کیسے صرف اور صرف فیمیل واسطہ ہے انو ترہ معلوم ہے یہ الٹ بوتا انو سندھ ایک میڈیکل کالج جو بوتا آئی نام ہے بلاول میڈیکل کالج اونلی میل واسطہ اچھا میل واسطہ ہے پرچے کہ فیمیل ریشو انو کیسے بعض زیادہ میڈیکل تو اور تو جس کو تھا کہ بھائی پرچے مانگشے کہ آئیے انوائرمنٹ سیف ہے اور آدھا کستے آئیے کستے یہ نہ کہ یہ صرف پاکستان یا بلوچستان تو کا ہے یہ دنیا تو کا کستے میڈیکل تو کا میل ٹو فیمیل ریشو کستے کستے فیمیل زیادہ میل کم ہے انو تو کچھ کہ ایولیوشن پروسیس ہے یا ریولیوشن پروسیس تو کچھ ایولیوشن پروسیس ہے پیش آ کیسے تو سی ایس ایس پی ایس ایس تو کا فیمیل نہ بوتا انو تو کیسے ڈی سی اے سی ایس پی ڈی ایس پی تو فیمیل ہے اور کیسے میڈیکل آئیے انٹرسٹ سبجیکٹ ہے آگا زیادہ ایدہ کم ہے لیکن ایک شاہ کے پرچے انو کیسے کمپٹیشن دور ہے اما ٹائم شتا کہ بھائی سفارش ٹائم ہوتا کہ بھائی فلان انو ہر چیز کمپٹیشن ہے تو کچھ کہ ایم ڈی کیٹ ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہے انو کیسے تئی کیسے پی سی ایس ایگزام ہے تئی سی ایس ایس ایگزام ہے امے ور تئی کیسے دگان جا امے فیمیل ماں ایز اے وائس چانسلر میں کلیم کرا گا ایدہ تی پروگرام کہ امے کمپیئر کرا گا تو فیمیل اور میل فیمیل ٹیلنٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے نا میل ٹیلنٹ کم ہے ہمیں وجہ ہے کہ درا کمپیٹیٹیو ایگزامہ کسے فیمیل ریشو کسے بازیات ایز کمپیئر ٹو میل بازوان لازمی اہم نقطہ ڈاکٹر صاحب گشگاہ کسکر فیمیل میڈیکل حوالہ تو لازمی یک تاریخی یک واقعات حالات تو اسی وقت زمانے کا بعض فرق و تفاوت دھیما آگاہیں تو ماں آئیے اچارک لوٹیں ہمیں بڑا شدری تی فیملی تو کا ہم بعض ڈاکٹر ماشاء اللہ اور تائی ہم تراہم فورس کسانی ایف ایس سی دوران کنک بودتا کہ بھی شدری تو ڈاکٹری بو تی گوار ڈاکٹری درو ڈاکٹری تو ایک ایزا خاص کر میں علاقے تو کچھ بڑا گندے اور دومی دنیا نو جنک بلے کمپیٹیٹیو ایگزام نیم کا آگا ہم ڈیجیٹل شعبہ ہوا آگا ہم فن و آرٹ نیم کا آگا ہم تو فنون لطیفہ شعبہ آگا ہم تو باہدیں مردمہ ہنی شوق حب مطابقہ ایجوکیشن دیے گی تو یہ چیز ضروری ہے کہ اے بڑا ہوتی ایکسٹرا آرڈنری
servisadatu kana uti kara go hobbu shoke go makana pazor na kana parce que maagshe isko pu charming go chare bale ama mardu me ama candidate ama jene ke ama salahiyata ke Allah daat ka yaun charag na chune ke aituga bakinde ke shatne salahiyat bhi to ee babda chiushe सर निशानी क्वेश्चन ही बच्चा मैं माशरातों का अवली सरामा वक्ता रिवायती उत्तर मतलब अंगा तकस्ते ठीक है तो यूनिवर्सिटी बच्चा तो मतलब मेडिकल यूनिवर्सिटी गप्पाएं मेडिकल कॉलेजेस आनी गप्पाएं आनी मतलब मैं माहौल तो कमी उत्तर के जनीन के पीरियड भी जनीन ने फील्ड मेडिकल है चेक के आहा समझे तक ये सेफेस्ट फील्ड है आ यार मतलब प्रॉब्लम इचो नबिते मतलब सेफ है और जैसे कि इंजीनियरिंग या कि देखिए ओदा जैसे कि पीसी से नहीं मगा या सी से नहीं मगा या देखिए शोभा बुरोती आ बल्कि उदा टफ टाइम आने भी मिली या ना ऑफिस वर्क के तो का प्रॉब्लम भी बित्ती मेल आने को कार कनगा नो ये चीज़ सारा बाज रोकता बुत्ता अन्नु कमो रिलैक्सेशन ये सब बुत्ता के जनिक नु दरागा और ये सकी सारी चीज़ें के जनिक मतलब दरागा बल मेडिकल है तो का तो वत बेचारा डॉक्टर साहब वत कुछ गाएं कि मतलब बचकन ये साबा जेनेक ज़्यादा दीमार होगा हाँ ज़्यादा मेहनत का नगा बेटा जनीन अच्छी चीज़ें अच्छी चीज़ें वती लोगा भी अमिचो टाइम दा अमिचो मेहनत का और वती फील्डा भी अमिचो ऑनेस्ट भी कारका के ईमानदारी सरा मतलब कारका और मतलब बचकन ये साबा ना कि बचक कमो किया सॉरी टू से कमोगा सरा गुआजीनी बले जनीन अमा चीज़ सरा कमिटमेंट कन तो कारा कंते और बास मतलब फील्ड पॉलिटिक्स है तो का जनीनानी बलाई किरदारी मतलब तो अनु की पॉलिटिक्स मतलब पाकिस्तान पॉलिटिक्स का विचार सीएम में सारी प्राइम मिनिस्टर उत्तर भी नज़ीर भुट्टो और अनु सीएमशिप भी अत का मतलब मरियम नवाज है और मतलब बल्चिस्तान तो का भी माँ इम्प्रूवमेंट के अंदर बास ये भी भोगा जनीन का नगा हाँ मतलब देखिए ऑफिस वगैरह मनी सिस्टर हैं मतलब ऑफिस का रहे हैं चाइना कंपनी घुमा मतलब रोत चाइना मतलब रोत के थी मजा नहीं गप्पे नहीं मतलब इसी के आहना एक अन्नू मनी फैमिलिया आहना बेटा या किसी के तुम्हारा इजाज़त भी मिली ना जनीना के इजाज़त मिली कार्य करना गे ना जनीन बाज होती कार्य तो का चेने जिम्मेदारी और बाज ईमानदारी बाज जो है शरफ